kayang way pakunin Pohnpei nan Pwuhng Choro kariyaisak tuawat wasan Pwuhng Legislature pay labalap kolonya ranwat ni alam august riyaisak kayo taran kauno riyagit riyaisak kuno anwat wiyaran kasilisa kuno an Pwuhng Choro wat Thailand takan katla mo trail tagang katyang nan low Oi ban patrowan ulian try di of the Vitaran one paron peres and kak ulian try di oh ya low on the tomato. Lanan speaker tail kupureu. Iban ngin lau tai tapi aman dan kupur. Maing samat kut labalap. Kalangan nir pwede puro mo kalangan sansaler o nga manaman kit niat kager yang songata mention what yet kit on silang main samat ko tabalap kapeng kagatan mangir na lewe nong at tungal kapeng may nilaut medal pwede sawasapat na nauruat beer kajan katkiyan ki sangat siniang sa binasiniang ki kalong and katinan kachin tungalagan aragan kajan kauno bang ki tanewe awa kanan ranaka kalaran ko maing samat ko labalap pero mayagot mautan pinat na nauruat songkoros sangrayamo at tungal kabeng siya taga kasabal walaw din sa bulmar kalangan akong kit na norot niat pan baruan taulang nan totok ligilik kaborobor pihir kajan jetki yang kit ito wala sansal bulmar masan eman kayu mohon bin kong main samat ko tawalap iran kajan kasawi kit Tulole manaman kids. Pasakan kasi syutagin Mawiye iniran gatin Kamawya na. Iniran gatin Kaitavana. Vida Ramaskay me word sheep na maskun. Syutagak padawan lakap o pali aragatin Mawiye. Sadagi iran gatin parlatong kit manamong sarawya. When saya ramanaman kit, sentak lalagong ko yung marahin di kuburong mo Wat tunggal pugawan ng ranwat. Aing samat ko nakalab sa biltananda riyat parbato anwasan sumaw irail kan koros. Isda gemain samat ko labalab. Sabul matlimbok labalab. Masyurugin kodora ramas yang bil sayray. Kalangan ni irmaing samat ko labalab. Irmagadan takong kit melay. O irmagadan mangi naman kit. At kapeng o pagpag. Kagati sa pungasang tuon sa walmar kosang diyan rawat. At sabati. Kabur kalangan nir. Nyayang tawagan ranwat o yayang naman kit. Lau katibil ban kirta. Kamuy kamat ke lo kaborobor. Sa tisarat parti o sa karayir. Pagpagi kalangan sang remi. Yung maramuyat kaon kalangan ko Jesus Christ. Kalanganan Honorable Senator ko, Melel Senator Perez, pwede low-low ang tingata sa primatel. Try kagaya katlamon tayo, ikan po na sa Chief Clerk kung roll call. Senator Atchana Pram, Senator Kikwapis Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Hey, Mike. Senator Songster A. Etkar, Senator Wilfred H. Edmond, Senator Bill E. Edward, Senator Stephen A. Edwin, Senator Patrico L. Irene, Mike. Senator Aurelio P. Chawap,
Senator Alfred San Latorre, Patulog man. Senator Tenny L. Leben, Senator Edgar W. Licanet, Senator Tentitus Louis, Amen. Senator Benjamin H. Lutwik, Senator Makara Miguel, Senator Selton Chinet, Yết ngay mai. Senator Nelbert A. Perez, Yet kay may. Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mitaro I. Simena, Amen. Senator Francisco Simram, Amen. Mr. Speaker. Amen. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan Chief, chancel mag-try sa bulman ke quorum, try ka kadlan sa bulman try yukpur, amawa. Adung brewe mulian try tiyo ya sa bulman try sa karatan kapeng. Melan sa karan misiko kapeng lap, pang kupuran na nilap. Sa karan kaibo ni o wawlap, pang kupuran na raksoko. Wawlap, pang kupuran ni soko. Wawan ko sa bulmar likan ko, nanalang ko, nangkanyay ko. Waw toro rong nabalap kay tibalian tiyak, momotso government. National, state, local. Wawan ke kabila, Honorable Joseph. Wawan ke Karyawan kabila, Honorable Mobuk. Wawan ke siyong kopong labalab, Honorable Nelson Joseph. O yang amoy siyong kopong kan koros. Masaksit, Edingol Wow. Ong floor leader, Ladore, Honorable Senator kan koros. Nang sa morolo isa seriso. So masakan o lang way, mauya-uliya pinang kalarwat. Men Pohnpei koros, but Bayan sa Bulmadal Uyak Purun Ranwat, non-chamber, non-kalal, maslikan kalal, rakat, o tayo leo pinanan Uyak Purwat, so ipan, tor parunta tong sa Bulmadal floor leader, kogi kalwag tayo nan Uyak Purkan. Floor leader la tor? Ay, kailangan ng speaker kong kupuran. Ay, pan patulay. Patuang kupurakan koros kapkaping tuhotel, buhay kupur mau, kupur sabagon ko makaipay, paloyong sa namaw ranwat. Speaker kong kuburay tuwal kay po ni wawang kak. Yan patwang sa pulmami sa insalir. Yan lang tang pran rail subay di kong Pohnpei. Melel bilman ki lang sa muro ko koros lang kusukasakan ang paywat. Wasaksip na yung speaker ay tuwal wow meron ang kakwang kong Honorable Speaker, wawang Honorable Senator ko koros. Ang pilwawang ki lang ulayso seriso. Lang kanat, lang way. Lang tiyak ko sampalakan koros ay tungan wow meron ang bilkak wow niki labalaban momotso kan koros ay bilman wow niki labalaban government kan koros ay state level, national level lalawang local government ay tungan wow meron ang bilkak wow niki papa nono ang Pohnpei koros mapat-pato paywat o maslikin Pohnpei. Tungal wow meron ang buong chief clerk o sa pulmamay staff kan. Speaker ay tungal cakar musik. Iman patungan ay kamagot tayo lang kapantela channel lang ulo kupurun-murun ranwat. Diyan sa lang mga kawaitan floor leader, diyan lang kapantela sa matay watawat wala altan channel. Pwag yam yung utupan kamaguto, koros na utong kamaguto, masa niyay. Uwang masa nisyo. Kamagut paitar, sa kapantelar, patawat wala altan sa matay channel. Kamu floor leader la tore. Kailangan ng promise speaker man sa karap kupurmaon niya, kaya lang kakrop sa pulmatay kalantar. Kaya katiyan ba na ikam ng bay sa kunang niyang sa iraturur. Riaman. Diyan sa lang mga kamagut niya yan. Kaya lang katiyan ba ng bay sa kuno, yay iraturur. Pwag yam yung utupan kamagutok, kaya katiyan ba ng bay sa kuno. Floor leader. Kailangan speaker ay tungal wow sa balang kapatpatuto pang promise. Speaker man sa karap kupurmaon niya. Kailang karay-rayla uya kupurtururwat. Mapanigit nirigay sa kwalun sambungat. Kailang kapatayang ran issue. Mapanigit ititi September payo ang parwat. Mantakkaryaman. Riaman. Diyan sa lang mga magkamagit yung mayor, kaya lang karay-rayla sa bulmatay uya kupurtururwat. When ititin ni September payo. Koros mo itong kamaguto masa ni ay Pwuhng, masa ni show kamagut paita chansal me kawaitan floor karaban karirailan sa sinat chansal yan ituan kawaitan floor mona tayo katyanan wipo
Masular masanibe koros mautung komagito masani A. Pwuhng masani so. Chansal masabul matay uyok purwat ray laro pani titin ni saktem pepay. Kamu floor leader. Kalangan promise speaker ay tunggal sakar musik wow sa pal. Speaker ay men sakar ko bermaun ni kami lele men ngatarin ni raturur makasompal kan chansal ay men sakar ko bermaun ni talangka krop sa palmatay kalantar katalang dan interrupted yung standing committee report. Kariyaman. Chansal mapagpag yung mayor charin sa paltala pan sabul matay order of the day standing committee report. Pwede miya utukan komagitok try Kadkadaur pan standing committee report iban po na sa chief clerk. Standing committee report ng PAPWARESOU lang rin sa kuno, may pitch floor motion regarding power outage sang sa Pohnpei Committee on Public Works, Transportation and Communication. Kalangan dalam kakatian dan masinabek magpuren po na sa mga Sabul Matay Committee on Public Works, Melal Chairman Laban. Kailangan may Honorable Speaker. Muna iban yang pato. Bang uyay sekaratan kebuni bang kuburan ini lap kau nuko. Bang kuburan yang main speaker boyan kat yang pato yang sebelum kebuni wow. Kom siang kian nilang. Namwalwat mohon kin komui. Mohon ki floor leader. Mohon ki chorus three honorable senators kan. Wow, and pateng rail kan pateng tail nan gallery. Wow, toro rong chorus me pateng tail nan gallery. O chorus me PBR radio the main kapese kan. Main speaker men patuan ke sabale men yata kamagit tailan ke chiang nan masan ben standing committee report na PAPWARESOU lebinia risa kono. Kariyaman. Chansal ang mga kamakit sang Chairman Laban, karos mautung kamagito masani A. Pwuhng masani so. Pwede kamakito abaytak sa bangkatian ang masanaban report. O magpuren po na sa mga Chairman Laban and Kabiyata Chairman. Kailangan man speaker. Kaya sabale itugal wa bang kupromi o bang kupurga. Speaker, standing committee report na PAPWARESOU lebinia risa kon mo may tanong floor motion may reassign standing committee report na PAPWARESOU lebinia risa kon no ang sabulong committee on Public Works, Transportation and Communication. Floor motion kapitolong ni kayo unrahan and 29 special session mawiyawi ni July isuksu Pahrek risa kono motion kapitolong sang Senator Carl mapit kakunkunlan lial the power outage kan makinuyawi nan rana kan lelto ranwat motion bil kasaleta me koros mangier me PUC alitier machine cup generator cup kay metena bang kamau yela condition service lial ong wen Pohnpei avlel to ranwat Pohnpei so baita kapalen lial speaker pwede inangan floor motion wet sabulmo committee and PWTC Locato General Manager and PUC Mr. Nixon Hansen or supporting staff Mr. Texan Solomon Mahulianto PUC Power Generation ni karongorongan ni August Isak Payo. May speaker ibang patuan or labe robot what of the members kan PWTC and sawasang wasakan may sutusay. Sang ni kangkun lial the power outage kan PUC kasaleyang sa pulmong committee kolan machine kan nan power plant kan makareta solar heater and power load nakrak apali ang way Pohnpei pon
Witness kasaleta PUC power plant generation capacity mini takit 12 kilowatt. A peak load may Pohnpei power generation kinananik in kota te patota lel isikit 5 kilowatt. Yay makareta may aleta shortfall and load riakit isuki kilowatt. Ima kare distribution in lialkin solar ka pakata demand load me Pohnpei kinanan. Witness piltola robot ki me pali ngater and generator gan nan power plant gan solar tatok mau o ekay generator pukat solar ka generate full capacity. Pwede warailar machine o ananan repair o overall. Nampurmal power plant install generating capacity 12,340 kilowatts. And so what Nampurmal power plant mini capacity riakit 8 watts. Met pwede machine wala te ananan repair te overall. NPV number 5 vital of PUC agreement. Install capacity of 2,200 kilowatt, only 1,200 kilowatt may available met. Machine silu metotok ayaw on the repair o met maula. Emergency units PUC o vital. Have installed capacity of 1,100 kilowatts. And so what capacity and machine bukat ni meter ni 800 kilowatt. Unit riyaw maginto talk met ew awi commissioning. May pattern load magtaito tongki sang solar essential may 15,000 kilowatt may pattern load. PUC witness the general manager report ki may rabil we have been kasutug lial the totok eo may puwe napali power schedule the power load shedding. When songan recover load tiktiklagan the load kan may soto ichar when kak apali sabi sili ang way bukod. Tama wiyawin ang PUC power plant, PUC commissioning ekay machine ko. O bilang solar songan on neta ekay generator tiktingkan may solar totok. O totok what pilboy dar mele. Witness piltola robot ki may PUC expect full recovery ng sumbong wood sa machine ka po. Rebansongan katangata power plant cap 7,500 kilowatt na nokas watt o pwede commissioning watt dahil pan experience kagungulan lial pwede connect machine cap on atay power plant power grid system. Ngi treatment report sa PUC essential na attachment pulito standing report what exhibit 1 and exhibit 2. My speaker when we update report on standing committee report tabgi lepinya resa ko no niyo kasi isak tayo resa ko no PUC report ki ang supplementary committee and PWTC may machine kapsilo may ban commission ni isak limawo okay sa isak limawo have reschedule po ki generator bukat tampil puro yan test run o synchronize. Test run kasaleta may generator riyaw cut number 9 o 11 kaker toto cut number 10 na machine kap ko here may vibration issue. PUC Awi Manufacturing Company Cut USA
Ang sawaspen onontan misinwar. My speaker, robot kapapten leleto Ray Clock Walu alab dimension o sang PUC General Manager Mr. Hanson. The PUC bagi delay in commissioning and machine kapriyaw bagi karabe. Thailand track nan exhibit kan me Pahrek report kadir tar me latest load chart me essential nan exhibit 2 correction 2 me minilas eri tam essential sang cut 2 del Volvo number 7 operational base load katira kita me ban 5,700 minus 1,800 peak demand kilowatt. Wogi met taisur test run machine kapriyaw te Pahrek me vibration issue kareta load pil second data pagben delay wat pagbagrariyaw sa Pwuhng committee in PWC kami na masultara lial may survey pa maula ang soma machine maula o tagata niwaw karak sa Pwuhng committee and PWTC dati kati labwat ang gatin kubur kalangan o sa Pwuhng kita roboto kalagat Kalangan Chairman Leben, report Mao, Essential Asang Committee in PWTC, Melel Kamui. Mia Masinabin report, Kamui Chairman Pahrek. Kalangan may Mr. Speaker, man padang itungal Chairman Mao. Amawin kak padang ada sa masinang kasam sekarang kapung kay manungwa man Pahrek nilang. Itungal wala pang promoy. Wang ke floor leader itungal wa bang burandukan kutar Senator Michael. Nasa Pwuhng Senator Pwuhng na Pasokes, Chairman Artui, itungal wa bang kupuran kamakabayan na ba Senator Kankotas. Iman kapungki tatak mau tatak name itungal Chairman Mao o committee in PWTC nanti yang apali ito bang kupuran dahil kuiki kapunatin dial memia Pohnpei lelataran wot apil ko na yung mele lente me apil bendial etetian kosanet me PUC me ban pukoki sawas toto yang apapalilial sansal me sa mate national government congress yang sawas World Bank sawas me project the World Bank apalitan into one project market nan main former President Panuelo apu yeleta sewat ikamela kapangananan bilmiya patiyang mo wena Amerika US Rural Development bilyang sawas palian vital te Petrocorp bilyang sawas pukat may Mr. Speaker essential nan sa matay ko Senate me sawasin masli ko koro sudan ban pada to legislature ang ma ye sawas pukat panguyala sabul matail sansal meleleteran wat tatawat segleletong pan kuburan legislature we have been tatawat abil sansal nan kosanat in PUC me tata PUC ang kakalesang lial wasa sedilibil ay wasakap kesembuhan kosanat di PUC itu makakatar besang lial. Dari ikapengki tetap me PUC nanti yang penkak ang pene sawas koros makakmia aput apali besang lial Pohnpei. Paduan makaitan tetap mangayumet. Dari men pagkupurat dahil kanang amayang tetap buat
essential nan report magte kasik melial ban maula melel lipo mier apa essential met deadline kan koros memie nintuan PUC akan kawul kecil ya deadline ke me Israel me so wase kasaneti misinin lial bukan makawul itu wo ki abil ka ku kita tamasan essential nan report essential me mesin kan mereka kasih pantai betul dog nan semua koros kuya tu tahu kan, वो की कैपान काशिक में nan sompungot lial pan maular may makasambal dalang kukura yapan mo lakam pali putan ko na ngan miye supplement Pohnpei generator may yang apa pali lial Pohnpei pagi essential me pali lautin generator ma apa pali lial ramot kajan sabul macai ari ireu dalang kukura lakam pali ya dalang kak papaki sangon moni sudah lebih makakala itu generator magteka kapali yang PUC kaya kapara-para ke monin kampak kaksawas nan tiyan legislature kaisak kaya kamanata milyoner sawa pali itu generator pan monin kampak apa sansa ranwat masangan monwo kaya sila bukaki kusunadyo makangres kamanata kaparawang rail Pwuhng ko sana itu mono bukat. Absolutely ready. Kaya kengkak kamanada resolution meban pergi kengkak sabat itu orang kecil mono meban kakaleta generator. Kaya proyek sang acil nanti yang dia len mau lapun pi orang berapa kecil kan meban yang sewasa itu utan sabul macam generator. Mereka meban Pwuhng kiap. Essential may patiyang melele tungal chairman mau kapinggu kupur mau legislature pueki ele tamatel Pwuhng kirtan Pohnpei ranwol kita mangi nudan ban pasan pon maun lial te soto maun lial Mr. Speaker ma report word nintuan kupur maun malwat pan kupur eta ay menawa kara kawe di wan pati yang buan bilkak pagkadar pasan ong palikan koros me sawas mayangake Congress PUC World Bank Rural Development o Petrocor ay med may man pati yang itong chairman mo kalangan may Mr. Speaker Kalangan Senator Carl pergi ran kapadapat mesan salasang kamu itu yang muya Committee and PWDC. Nasional, ran kepada bacang committee kan member ay kan sama Senator Perez. Kalangan Speaker, for the record, yang committee mas itu barawan cuma 5 years yang lalu. Iman barawan kayu itu al kapeng Pwuhng robot sang Regional Chairman in Mass. Speaker, wana yang kasambol lagi diol. Ibarat yang committee ni ranan korong-korong. Oh, men kabatayang robot mau niye rani rong rano. Oh, rani ibarat lagi. Saya tahu men yang some mesin siluo dan beu Riau silu kapan maurta tapi lial kami ini 2,800 kilowatt ogi pan laucang demand kami ya Pohnpei ansur mesuriter ini 1,800 kilowatt ini ada regal Kagudla akai wasa wakata. Ay kapeng Mr. Speaker pwede tatawag ni ansum ragin uya kagudla o kawagada ragin tatawag lial kay mamamaw. Kabarban tatawag maraban sukauti temen mayor sapungala apa mela
Ri imerin kak sansaleng don wain Pohnpei kai dek to kabaraniu kokulau kau kata waya kaper I baruan yanger kesiger mai baruan araigen kita buat Mr. Speaker I baruan kabar buagi ngayaman mayan school bilial o ksin lial gan nani mobilgan matangkila ai tongal kapeng mel buagi sawas memie sang pil Congress baruan ma mesin siluat pang commissioner mesin kan me vital sawas kita babahan puralangan hutan wiyaban standby generator baban awayawi magapan aban posata kami men baruan ki rawat puegi nyatail ewang vital lo kelal yang sawas-sawas kilian dan men Pohnpei bil pain IUC pain sang rail agdal pain yang IUC dari men Pohnpei yang kak bil mangi sawas pukat kecai bil papain kami bil paruan alih di sang nan orang-orang robot buat patu sang dalam solar farm company Taiwan sawaski baru-baru materi ini bil gini yang sawas Belal round saya find me akot puegi shorter poita minduan tamer ri puegi shorter poita wo drive sawas kita yo machine sudah baruan ma pasatara ran mai baruan yang mitungo ngai kalabak tanda machine wat pa mortan September ye sakono met ban in kalaudela tepen lial mengtai bananan ri Speaker, ay tungal kapengong IUC puegi rail koyak o abali tong gdail mesin siluat may baruan o ibaruan me baruan me 1 grand million isak silu. Poita kay met Mr. Speaker, yang kamel me gdail ban salatak siyang kulan lial. Ito makauna ba nang yang Auto isidaban salatak siya. Kapeng robot speaker roll paduan kagutailan kag rajante mas number report Kariyaman tabulman kita. Kalangan Senator Pahrek Pagiran Kapadabat Masansan o kawit dalam retungiti nasional report. Pagi ambil ututan kamu gitu, pagi ambil kawasan Limarai lah. Aku pura information mah Israel kamu kawasan Limarai. Mohon kamu gitu ambil. Senator Simon. Alam kami main speaker. Mohon ipan seperti misalnya rawat yang kedua selatan ketompi penjualan. Nak kompiang dia misalnya rawat. Dan maluat misalnya itu melakukan program. Oh, another potato from cross. Speaker yang batuan kesumpal di report mesan. Kemudian public works. Dia kira kami batuan kesumpal di. Ira mepit economic aspect del report na kampis Kadkadaur. Nan reported kasala yang kedai nan balik kayu Pohnpei yan nane kilowatt isikit 50 lima Pohnpei tananana po isang korsan abnormal lima PUC kakuya tarabugat bakit 20 lima isang kilowatt kilowatt reality bisa pergi short met kasalayang yame I karapan PUC arail operation na operating on a deficit and so koros reduce money hintuan katedekan mereka korong-korong komite rail itu yang patron the report me far koros reduce money hari ipil kosompal itu puede Nampawal power plant
Dami kasi pamilya kilowatt riyanin 12,240 power plant ban generate. Where Sota Pilkarani Alap, we have it for the Pwuhng Mania. The Vital Sawaski Nampalimau Alap, we have it Riapuyo, Kit Riapugita Braka. But one emergency generator PUC Alesang Vital Mesilu. Capacity pat-patu kit abugit walu pugita me generate. Hari aiso karos merek kapasita mesin kat suatu anda apali anan me Pohnpei supplementary half rep kang tangala expense me tarok yang tame kita tabi. Hari mana ibil men patuan dia kawaitung kami dibuat. I perform speaker o local map vital time sa wasa ke PUC power PUC na leta machine mamao makap po imuman kasuot kuma magdaitan ititar ki aleta use machine ay magkaitan kalar face pan sutadel sambar daitan start operating on that episode Pohnpei so by kapalin operating deficit on tower, till PUC as an organization and so on, operating on a deficit. Hari, main dali rancho mukhtailanan kupromau. Melen PUC ka generate tower on Pohnpei, te itailan muitang railway distribute tower. Pemakatain pan utrungong railway kolokol popular and power generation utang tayo pananana yang invest dan PUC pwede ang mas pagkarin. Hari roboto mau ipatawa rong tama chairman chair ko bikawit iro mau ko ap magdaitan truck economic aspect in report mo patulong sa PWTC PUC sotok patula mawa nan ranut and roboto PUC assure committee me August reso kyo Wiyagit reso kuno kaya patular na full swing banat legal me memoran sawat full swing umat still on that rationing status isto patuan Hari speaker ipasambal ko report ko MLA me pasambal ko kami hap sang report ko inawiya nasa o exposure course में legislature supplement इका मेले में इका पिंकी तो दागन कमेटी आप टाइम कई टाइम कोटिंग या में और recommendation कमेटी हो और कावे तो मरावत में कई टाइम पूरा लांग business as usual apa sudah memunculkan hari mo imen cakar kita Europe speaker main legislature nana step Main kita nana stepino yang truck yang momen akai tangkap kamawela agis PUC buat song kapal replacement operating on a deficit sudah pasti ciu kak survive through operating on a deficit sudah kak tahu area ma ay patuan ay tugal patulan lagi speaker motion yuma patuan ng detail ay so pagdailan kak patukapan mo irokan metangkak sawas-sawas kapal yang dia Ritan patuan itu success pemain sila memang patuan roh ay tuwal patu ikasompal ki o ikamelde PUC legislature mo nanano yang mego utai dekat sawas-sawas PUC puagi kapal yang dia o ikasompal ki ko nampa ka esito ko siya roboto ab nampa ba kakakasali yang detail me PUC continues to operate on a deficit on an annual basis kalangan ng kamu speaker o kalangan ng kukurkan ko Point of information, my Mr. Speaker. Kalangan Senator Simon, binpagita dalan komal ma labnasyo. Kahit komal labnasyo
Men patrol magtay sa pale na sa pulmatay Uya Kupur o Pula tayo kumalti tayo katkatan masa na ben standing kami the report papakuwalu na pinayari sa kuno masular masa na be kumagit yumiyayan tayo na tungti masa na be pagi miya utupan kumagito pantonese koros mautung kumagito masa niyay Pwuhng masa niso kumagit paitar tayo tungti masa na ben standing kami the report papakuwalu na pinayari sa kuno Koros mautung tayo sa pulman kita standing kami the report what masa niyay Pwuhng masa niso kumagit paitar rok tayo sa pulman kita standing kami the report papakuwalu na pinayari sa kuno sa kami KAPWERESOU Miya to report chief Standing Committee Report number Pahrek line raisa kuno may fifth floor motion concerning my care medical referrals sang sapul mam Committee on Health. Kalangan kakatianan mas na ben report may kupuro po ito na sa Chairman and Rosenwau, Chairman Ned. Kalanan kamu speaker. Monay ba ang patroyan na itungal po ko and pada sa pulmong Committee on Rosenwau. Ay men patroyan may itungal sa karanwao kapatapat. And pateng sa karan kipun ya wow may patroyan nilang. Nanwasan wiya lamang may itungal sa karanwao laban ko promoy maing speaker. One ke floor leader. Wow ang Honorable Senator's Chorus. One ki railgun may patroyan wiya lamang patunan calorie. O may pepeyan men kapesyakan and nan kala lo likin kala len pe saraw yan Pohnpei men patruan pada sa pulmong Committee and Rosenwau patruan wayata kamakit trailen uya lamang standing committee report na papakituaw le penyari sa kuno o sa palman kita pagkariyan Koros mautung kamakito masa niyay Pwuhng masa niso Pagi kamakita paitak tayo pangkatian at masa na ben report tuk may brain po nesma Chairman and Rosenwau, Chairman Ned. Kalangan Chairman Speaker and patuan kaya sa balay itong sa karanwao o patuan aulepe kamawe masan ben standing committee report na papakituaw laban yari sa kuno. Committee report may patuan sakar kita may tanlong ng mall and Pwuhng Senate and Pohnpei floor motion yo may pita medical referral and my care. My Mr. Speaker, Honorable Senators kan hokus wano korong-korong wiyawi Israel ko mon committee ye administrator and my care o William and Pohnpei state on and port and my care niaralap mi pambatuan tianggi wangawang and information the main kapesya kanong wipakon me kaipuiti floor motion went. Medical summary kasandian referral pan pagatar sotragak pagatar my care sotraman katar rail patana close my care route patron me so close ima kaipuiti korong-korong wet nintuan ay patroan bang patroan luwaw o pagi isipang patroan il floor pwede bilkat kaportong ye ibang patroan pagi vice chairman manian so mometa chairman acting chairman ikaw ni Pohnpei mometa and patroan tola o kausela kaunsakala
Masen ben kami direport may badroen sa Kadkadaur. Ang Chairman Ned, Chairman Ned yield floor o Vice Chairman Louie. Kailangan may speaker. Pwede kapuko me Chairman. Kapuko kiyang yay ba nansiyang wanay kak wen kak bata Chairman o committee person mo. Amo na iban patpatoyang nanay tungol puko me kapuko me patoyang ya. Kesa pala tungol sa karatan wow. O tungol sa karatan wow melil patiyang na siyang ar. Weki hanso. Tama kasalatasang Chairman yeba Pwuhng o melil o imanay sansal attachment yung patiyang report yung memorandum yung men KAPWARESOU yung my care administrator Qatar nan May 10 riyagat riyasak 10 eri isu kamelele men KAPWARESOU watch lella pan kupur akan nimeleta sawewami tama my care administrator secretary committee temporary out the Qatarland, the Riverland, Somao, Philippines. Karape kayo eleta nan anso nan July pachoto ong Israel kan magan semen nan pelian apali Somao iyan so pukas maraikan pakita rayan kan komal kay meleta ma Israel kan mapangkan patrola ma basic matatong ka basic plano aragan patrola rayan agis patro waray awi Israel kan masaman poran kak Pwuhng eleta rayan waray la aray patro likiya o mapilpachayang mo may care kinagis kapala na ray bangkan puk flight patrola pwede iyan so pukats akan chochola Israel makan sailok nan sompong imena isansal o nga temporary utio o nga Israel basic plan o nga supplement open escho uti o bilpachayang mo tama sansal sang ran chairman o suma mautan critical o drone stretcher eso close sang Israel patrola Philippines chorus Israel can categorize as non-urgent mo ka maragis collective ray kamelele me banagis ray kak awito lel nan September me bang Pwuhng mayauta ran kak sailok la was Philippines imen en bilsansal my care administrator o William Pohnpei nan my care FSM my care bil kawait kuma my care socha kawuti referral ma yay Philippine esola nangay challenge kak sailoki wasao pweki kapal kan niya Guam away US mainland o India will open siya ong Israel magunta tong plan poran kak Qatar rail la wasapuko imen and will sansal kawait pan my care Niya Memorandum of Understanding ng Pwuhng Kachayel FSM o Israel Guam Memorial Hospital maray kagapil aleta sabon mo aramasan Pohnpei kan FSM
Puren kak pachola tatong Medicare insurance wasao o iraipil kapachayang kamaupen araipan tatong ong kuam niyan sumarapan pachola o tatong sa pulmachayl insurance insurance sukak kato mo apaliala apolben so mao po kicheche na sansal sangran sa pulmachayl insurance kichayl kapil Prose kila mitigate magan pila pelong aramasen FSM. Arrival recommendation of Bilmia bo I kamao ben ma chay pilpan pachola ma chay sukan pachola Filipino. O rebel kapachayang ma arrival uyada plan o ino ong Guam Airport Hotel ong sapol machay sumaw kan mabangkan refer lang mo puran kak ma nanarain ran silisag maraban pacho aran kak pacho wanda ray chungol stipend o pachola pacho Guam Airport Hotel ni apol beban apol sang Mike ong pacho ila Hawaii US mainland Mike kak pil apali sumaw kan ni arayban ise ticket when apali raila iraiban pachola pachoran tenene o rebelban ewang wasamaraban pachola o poran kak chapiata processing tatong mitigate nakchay eligible ya o when kam sakla itong report or lap iman and sansal ma kapuray ang sansal ma esochok close aprail kauti irail ko ma tatong ki plan basic ong supplement iray kakacha pachola Philippine esyo irairti ong irail ma tatong ki basic plano ong acha ma yaten sumaw ma pachobon stretcher iray lo pilkak pachola ong masyonok tor iray kolkol labwa en kak lelito na September aray bangkak pachola o reference was Philippine en sansal mawasache ko na open ong refer ni mochomot iman pata chairman o honorable members in health committee mamiyan naman kapachayang so icharen sakarata may pachowana ang kapil may alangan may speaker Kailangan Vice Chairman o Chairman Nieto Masinadan kamuy Senator Carl Kailangan may Mr. Speaker itong alwa sa balpang kupuramuyo pang kupurakan pares iman kabangang itong Chairman Muawo Vice Chairman ng Kamadinod arasong-asong taro sa kanakanin tatawagan Maiker essential Maiker Raila Parliament pumbikan udah sekanangan. Puipan kan memia. Dari situ mau ni puipan din Pohnpei te ruk te yap tuk sai. Karena puipan tin ruk te yap sai itu karamen membrunwi ban lelaki yang kapalin sa abisin Mike. Dari men kapurayang ele toto lari kapurayang ele leranso. Kaya kamanata ako sandan may bangko sandan depensa pun maday insurance. O iman niran the committee and kak capiyata tataw kasambalwat. Mengimitara ada kadirap ke Maiker. Kaya puyak sanga Maiker o capiyata sa matay. Essential insurance mamiya Maiker pilewang insurance. May pato kuwa, magkinud ewang numanunikan may pato Pilipin. Eri, sangat pa nila yung winan insurance, lakampali, utana man sa bulta. Eri, man pagkapan kupurara, mau po-report what niya yar. Dapalan patandar rawya yung Maiker. Ang pinta matay, ikamelelem, kay kaker. Then we had that summertime in Pwuhng Kamanatar healthcare premium Pwuhng
mapan jabaya da pain sabul material insurance o child kadla motel ruk mia pain sabul material insurance situ padawan tambak tay situ kamti kaya wiya government view me sabul man ki pali loud in membership in Michael mabang kapat penemen Pohnpei me yang Michael kaya represent po nangan person wonay sa kan Michael kaya deserve apol muawan uyang Pohnpei Michael pil pato Pohnpei i solar charki Israel kan kukusan red child Mela red child Pirita red child Memor red child ap aray kasan din tatak uya kawamen Pohnpei imen pe kita pan kepuran itungan chairman muawa committee na elele raso chay puyak sangar complain ke Michael o chay chapiata sa material insurance kalangan may Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl mamawar ayon po na sa mga Senator Edmund. Kailangan speaker kuburo benda patuan sa kartang wakan kung ulan tiyo mga tuto sa saka. Cuma sa kartang kung speaker lewan ko members kang karo. Speaker niya ikatong ng acting chairman FSMTC isto yang latuan kamtia edukayan karo sa utliang pacha ipuliang patuan ta ay tingal diro tami ayo pisang ni karong no yawi Meron na karapan solar perlaw Pilipin Pwuhng makarata ipato meron turegan naman pato wala dalutong ang suwa yang mga manginan sa pumadaya kubur may karkul ko gitu po Pwuhng tuwa balilasa unang report repil papatawan na sumaw anahan ta karwarute pangkak masjid dalimat niya semua makana pita suka pita apnan kararo mawiyawi semua makarwaru kelep ay suwat makak dalimat kiran semua karwaru kakwala gusto ko wala mo itungan sawas mayagin po aki dok kasanga aramas tapayu parto Ipapain insurance, utang yang nanya Pilipin. Ayo mo ray kami patay ang uyak mamangi at sambil tayo uyak kupura, may kupurmak. At puko lel kuasa sa liye, may gar utang Pwuhng law. Dan kaarap na utang saya suka prepare kemet. 30 million menawar dengan nama saya Pwuhng itu. Pagdag beliau Peter beliau yang administrator FSMTC sawas berapaan sawas maximum September Oktober yang berapaan sawas kumun net kesultan kita sawas ulah lem Oktober berapaan sawas i momen ni ada patang karong-karong mawiyawi kailangan speaker Kailangan Senator Edmund mamawar ayon po na si mga Senator Edward. Kailangan ng kupromi honorable speaker muna iban pacha ay cungal wow kapacha pach wong kupromi honorable speaker wong honorable pro leader honorable centris kano raigan koros yang pacha ng yukupur honorable speaker na nansume floor motion eleto report which bang promi bang kurang honorable centris kan essential my care kin bilewang net care o yalam middleman kaminan warangan saul macay tok nintuan aray bang kasawi isme bang referral rabanan katarlang net care kawi tong ray isme bang pachola ari misobi kasal honorable speaker ipachawan long kawit yuan kakan kawit tong bang promi honorable speaker honorable senators kan ya kawit me bang sang net care sipachawan tan ang report kawit me pacho sang net care wa amuman my care kin mitel menang net care ari ini men pachuan kalalapak committee sa chilella ren net care porangkak aleto kawit ama vice chairman in health the chairman in health kakawit ye women pachuan ya net care red kawitong re
By the end of the day, Remet decide is mabang pachola report. Kaya tigin Michael. Wala nga lang ako sila. Nangan Senator Edward Mamawar. Hindi makakawait kalalap ako. Na iban makupurin po ng sa committee and health. Chairman, the Vice Chairman, o kalalabag sang Senator Edward. Kalangan may speaker kaya sa balay tungkol sa karatan wow. Pagi ngayon mabajuan kata chairman dan karongrong ansuay kan kita yan apali kalalabag na. Kubura Senator Edward iman sa karatap pagi yay tungkol sa karmisik. Ni anso makarongrong uyawi socha anso pesen kak karong luka waliya ben netker buaki socha waliya ben netker tonte buaki reports which the floor motion which buaki me and reports longoto nan anso nan special watch asanan siyang reports kito o kalalabak me sa eu kiyang maiker me rasher ekis tatok me netker kan sawasekan rail bil kasampan may kacung kubura po moralapo bil ka eletai epupsang nan ay tungol sa karata dami netker sawas kiyang rail ong Philippine kasampan yan bil kapacayang buwagi tak palautin iray sumaw kun pachola Philippine akin miye songon medical expense magan accrued unnecessary expense pagan pacheng sumaw kan may sokoneng ran bil kapachayang bil pacheng imeleta pipan pilutan lapalan ng beyo may pachokita natan songon uyapeo eri netker yang pitalong nan ansowat nan parwat poran kak yang check chiki mautana koneng expense kan kanyan pacheng imeleta report sang Maiker pilkasaleta me and netker pacheng the participation aleta utana cut in half sapul machail expense ong nan parwat up pilsoche unsak lawan mapan poi PMLeta ire kasampal mesansal sang ran yatan senatoret mo naimen pakiran senatoret word ma akak pilwiacha Simon and L tapan report longoto muren special po karwarun floor motion no o ngates spaces kubura iwan wasama sa seleli wow sige kailangan Senator the Vice Chairman Louis Miyadra masanapan report kamu floor leader kailangan promo speaker ay tungal wow sa palang kapag padoda bang promo bang purakan koros speaker main ele kawewe kawitkan koros me changsal changar standing kam report tab kutuwa reso kuno main untuk mengkawitkan esana mau ya ro ye kawitkan makunong main kunong Pwuhng MP sapulman kita Pwuhng care ariman negara bawo uting timasan bawo tay kotle sa Pwuhng kamu gitu jalan rujung timasan be o mia utukan kamu gitu tay kadla mawa paita tay kadla aso ak tay kadkadanan masan be tay kadla mawa kondaan may kumayan masan na niraturo karos mautung kamaguto masani yay Pwuhng masani show kamagit paitak tayo ruteng tier masani ben standing committee report pap ketua oleh penyari sa kono karos mautung standing committee report pap ketua oleh penyari sa kono masani yay Pwuhng masani show kamagit paitak tayo sa pulman kita standing committee report pap ketua oleh penyari sa kono President Speaker, kamu floor leader. alangan kamu speaker ay tungal wow ang patpadoda bang pramay ay tungal cakar musik. Speaker man patungan ang siya mau, elel cakar ako pramay kay lengkap melel kasamo
Papa ul ko sompal man mayam patong sapul matel yokubur ko sompal ranwat ye potri ko Mauricio me lang lampoin cakai nakalang kiti men kabutai lagat tiang Privilege, my Mr. Speaker. Kamuy, Senator Carl. Kailangan, my Mr. Speaker, Pwuhng, at ay pang sabon man kita report kasambalin, kami di kasambalin person mo. I mean, peki, iran ka kadiyang nantatawag kawata, pain sabon matahil, insurance. Sansal magtay kawata for you, sabil kawata, kosanet me bang kosanet chen tatawag, niya tay kosanet me pagi sew the 1/4 in local revenue bangin patuyan kubulap sansal me taxes makin patuyan pon kabuakan padpadan ni percent pay sansal magtay kasik menantiyan muna riya sa gisu when taxes the sales tax me bang regregta mimini million ay sa kuno pagi sew 1 million ay sa kuno million tayo Rini ada bang ketiang nantian monin rea sa kisu iran dayer kadraw ko maiker akamitian ketiangan nantatawin kawata sa matahil insurance kalangan may Mr. Speaker. Kailangan siyan siya lang mga kawait mamiya sang Senator Carl. Kawait po toko sa Pulmatay Committee na sumao. Even maing ay na makupurahin po na sa mga Senator Simon o privilege motion. Kailangan ng kumpromo speaker ko sa palay tungal. Sagutan wow. Wow nagi para sa Mr. Mauricio. Speaker, Imam Pahrek sa batay floor leader ng kapwasam niya sa padawan wiya masid Mr. Mauricio. Hanggang sa isa lang kaduwad na Mr. Mauricio kuya man all matatawag Department of Education sa pagletar all manit bayang pagito Federal Grant Program of the Department of Education o Katanak Federal Program ng Department of Education and so forth. Mura yung sampar letter na katawag Department of Education ang pilbildaran patula na pali Pearl Office ng ginawa. O ina papali Office ng Pearl o iwasaw may patuan sa Telsan. Ranwad niya sumal wasang kuso na way. O kin nampunga away o Pohnpei. Ranwad ikamilan may patupang kuratayin po niya. Kin niya katapatawan development rin ang oral time wasang Pohnpei ka sa taon kurahan. Dahil sa utot, sa kan tayo mo ipanayman o wing di Pohnpei. Kaya pagpupukupat mo ng committee o ansong na committee plan. Proportive na kamakitataw ka tayo iminuwang pakikumain ng katiyang pramay. Iraw mo mimig katiyang kapasan ng leader o kapasa all manit luya mang pioneer ng state government meron ang kamarin. Kailangan ng commitment speaker. Kailangan ng kupromi Honorable Simon, floor leader, Pwuhng, umagatan ulian tayo tiyer o na si Melelol kasampalan Pohnpei, Mr. Rodrigo Mauricio. Kailangan ng kupromi maing Pwuhng yung kakpatang tayo sa patang legislature na kuya kupunan mo. Iba na yung essential tema yan siya ABIL patro Christmas Island yan siya siyay sapal tepat patro to Pohnpei trail shop wainaway o essential Mr. Mauricio bil kasamul ternan sabul madatok yun aro da edringal kapung o Mr. Mauricio men pagkitak trailan komal pinacho trailan bikakan kapung o kalangan niya o bilran mawi Mr. Mauricio sang atoto sang win away kalangan
tayo sa paler o ng supplementary via kupur o kalanganan Honorable Senator ka wegi tungol tok talan kumbal de binasyo wegi tayo sa paler amona tayo kumbalti kamugit yung niya o miya karyaman pa dahil ibaan po na siya kamugito koros mautung kamugit masansaler masaniyay Pwuhng masanisyo kamugit paita Try ka dyan ang masinabi o ibaan po na si Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker po kayo ibang purang tungalan kaya sumao tungal wow sa bal bangko pura mo yun bangko pura kan kores kamelalam kupura tayo masan ang iramabit talent tabiata sa material insurance area udan tatawad paano po liyang kamatin ko sa mo niyaray paano po ali essential material kawatar podium naban kawait kajal ong kokodan sa material insurance the health insurance ari kamitian ka kapali ito tatawad o one kang karos sudo pa na sang January one reakitri sa kisu office wadan kokota ro tap tatak kamelala kakuyawi weki alatmen makin pato yang nan sama tatak metua temen o essential Michael Ranwat men Pohnpei we are member represent Pwuhng % 180 and membership me worki Pohnpei makama or Michael ergitaite pa len ki atay pan pain kawata sa material insurance po talen kak pain apa wali pain kitail ichoto kilar atay kin kauli metadagan Michael relaleran so talen pain kautiata o pain apali yang men Pohnpei kan insurance what name kitalan kubura tay kosanet year kosanet yo makin neck tax o essential non sales tax magmagad Pohnpei pagi siya unta maragragta bangkin patola nan account yo madan ki health care premium fund Mr. Speaker soto monik cup kay banana kamanata pagdalin tabiyada sa material insurance agreement kapurayan one kang kores eupanen tatawad and kaptang mo gito committee and ewang board makokotar o tayo tabiyada sa material insurance suto pantasang January reakitri sa kisu kalangan may Mr. Speaker Kalangan Senator Carl pwede kawait nan kamugit mamiya try kat nan masinaban kamugit mamiya yata masinaban kamugit kamoy Vice Chairman and Mo Senator Louis Kalangan may chairman kaysa balay tungkol sa karatan wa iman kalangan may speaker kung kupura kaysa balay tungkol sa karatan wa iman kapung ki motion mes kapitolong sang ren chairman Carlo iman na nakis iran kapacapat may ban kapacayang buwaki ikachoyang kay supplementary uri kang port o miya ka wait yo metana supplementary maban miya supplementary insurance ayan momon supplementary my care up when ka wait masang ren German and pain miya pain supplementary lo and kak utan wiya inon 10 insurance maban miya pwede miya sa wewaran supplementary port kama ka wait mo ko yang railo katoyang railo Kailan supplementary may kalangan po and kita tete and miyata masinaban ni Rewo kamoy Senator Irons kalangan speaker kumkubura boy jungal wawan kay bunin paseng at wow kay bunikan melapoy boyer melel wawan kin komi floor kampakabayan honorable senators lang kasampalakan koros staff kan mayang patunang calorie bilyang patuan wawan ki all yang kasto ng calorie mobil koros ni didiyan buya kuburwat speaker yang patuan kasampal ki
kamokit memie sang kawit mawen sabun matay kamitian muni. Neme sote patron lang kiki totokwat. Kami men patron patskiyang chairman kamitian sabun maray rubrut. Pwede mampit health care. En pidalang melel sabun matay social security. En winsak pwede song silu kasampal. Health insurance, social security, or life insurance. Maka krobot ka kuya sa paketyo. Puma kebang kawatar sa pulmatrail insurance, ayat po sa pulmatrail social security. Kung songan momote social security, Pohnpei makin kita kayu laut. Apnan nene akan everything essential akin pit way me sa bulman ki mong tot. Karata ikapung ki reme patpato motel ang sukset yang patuan kamele leme sotra kalang pentatokot mau puput be panguyawi inin kapatayang po kamiti sa moray totok ang kaklelang mo kalangan speaker. Kalangan Senator Irons, Mamawar, Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa pal, bangko po rumiyo, bangko po kankoros. Imen, ensansal ka menan kosonet, magtay ka manata, tuwan, eban miyayar sa material insurance, stati yuya. Sabil ka manata, muna ba na pala ito, iray 7, makaw na bata stati. Pero po yung eban miyayar sa material insurance, ay suwak supplement maker. Pwede kaya bampasan na insurance what. Maker rin sa naral, maraming supplement, ragak supplement din tuwan member rin sa material insurance sa bampilata maaban kolokol maker. Mr. Speaker, sa riman niya kinabuto kaya kinibakasang tungal pus wete sumao. Eri na tayo mga kawatabin sa mga tayo kolokol maker sa material man sumao. Iman kitailan koson niyang tataw pukat waray lar at dahil kadikati maker uyakaw men Pohnpei at dahil saik men pen kawatapin sa mga dahil magkatay man sila kakawatapin sa mga dahil ay dahil itar kila tataw men maker kinapapali ang pa na makabayan na po Vice Chairman Mao Louis Ewi yang board member man mga bukarong ng bangyawi yang board o dahil kakawait kaya kasal may board member man tungalan ko pwede ay dito kamanaman yang tatawad when pukawagi yang kawatap insurance you may supplement Pohnpei insurance you may panpatang i-insurance you may pan supplement supplement tayo akaitan supplement tayo pan supplement insurance choror supplement tayo pan pasan insurance panabaliman Pohnpei kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl, Mamawar, Miyatra Masan Ben Kamu Senator Edward. Kalangan Pwuhng Honorable Speaker ng kagachipachuan kaya sa bali chungal sa karanwa Honorable Speaker men pachuan may yang uchun Pohnpei State and pachuan kay nilatar. O men pachuan long motion siya lang kagantachin kinasin ko. Chancel me kamagat yung miyaya kaya ang opportunity Masan Ben. Kamagat na Chancel Mao Senator Carl. Monetary ban kone siya kamaguta ireyu may Senator Irons kasaleta may kasambalki men panjernuan kakanapwal kaneo motion po ito social security ma kubureo tanto tuwa kamaguto eto ke sabul matay te Michael o sabul matay kamaguto and talk sabul matay committee person ma and Rob o kaway dito person ti sabul matay le insurance dikin Michael Masular masa na koros mautong kamagito masa niyay Pwuhng masa niso kamagit paita rok tayo tingtir sabul man kitar kamagit esansal sang senator ko Masular kamagit ay men ko na sa mga floor leader. Kailangan ng po speaker ay tungal wow sa palang kakpatpatuta bang kamay. Speaker men sa kala kuburmaon niya.
Kailan group sa matay kalantar o katiyang doon ay item ng paisok tayo ipil kalantar. Kaya man. Chan sana mau kawai mia pergi mia utupan kamu ketok Thailand ketiang bangsa pil kalender mu. Chan sana mau pergi mia utupan kamu ketok Thailand ketiang bang pil kalender. Chief Clerk. Legislature Bill number Papua Supplemental Language of Kuno, Legislature Draft 1, a bill for an act amending 16 BC 1-106 pertaining to the qualifications of members of the Police and Security Division of the Department of Public Safety and for other purposes ang Korea o kayong sukulang matawat. Kailangan Thailand ketiang dan masih untuk makupur imponasi Chairman and Chairman ko sementara Pahrek. Kailangan ko, Mr. Speaker. Men kamagit Thailand ka kumasa ni kamutaan ko sa net. Aku di September lebaran. Kaya man. Chan sana mau kamu ket mia yo koros lotung kamu ketok masa ni ai. Oh masa ni show pergi kamu ketok poitak Thailand ketiang dan masih lebih. Umai kupur imponasi mas Chairman Pahrek entap biarkan. Kailangan ko, Mr. Speaker. Ibaan pa rin mo ito motion yung kawantala. Kaya man. Masin ben komodan ko sa netpaap kubudjak na mau. Pwede karape. Engak may yang committee engak ewan mas ko palin public safety pwede for amendment makaunop ta. Allowed about lang retirement. Amendment no akan patulong ban qualification. Dari renggak kawit kama anane yung subsection wibana pali retirement kayu pwede sangon retirement kay mi renggak yang kawit medical retirement disability retirement dari kawit kan meray patuan yang kamitiyo kami report hilong namumuang floor amendment memia ansihot around TBH sang utan hinangin chapter memia. Imen pagin wow karakarak dan kapondala nasin ben pilwat engkak kawur engkak dan engkak masani berranut. Kaya man. Chan sana mau kamu ket memia. Koros lotung kamu ketok masa ni ai. Oh masa ni show. Saya ketian masih ni dia masih. Kailangan man, Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bangko puro mo yung bangko kan koros. Ito nga katungang ito nga Chairman mo, Chairman Pahrek po kawit na niya. May man pati yung ito nga Chairman mo, kahit yan ko puro lang kami. Ang kapandala. Pwede tatak nakawit pa miyaw, pilika kuya floraman yan. Ang medical retirement na pa, minsan nanen saya lang ko sa din so security mo assessment ban wiyaw. Saya suka ko sa natin nang ko sa natin magkak o sa daga kuya medical retirement. Di magteka ko sa natin sambar. Tama miya nan floraman man masasalo and nitag lahat panel section cup retirement. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan chancel magtaikat nan masih ben kamagit masular masih ben kamagit dahil ketiang nan betul itu ya sebelum kita kamagit magtailan kapwantala watawat and final or second reading and kamutan kusunod pag police of limau lebih dari semuanya semua. Terus mau ujung kamagito masa ni Pwuhng masa ni show kamagit po ita dari ujung tier o sebelum kita kamagit na niya dahil kapwantala watawatan kamutan kusunod pag police of limau lebih dari semuanya LT1 ong kerja o kami seklan watawat. On the privilege speaker. Kami Senator Perez. Langkum si speaker. Imen baruan KPC olaman manangkap men Pahrek Thailand kalarik. Ye Dani Lavalapu Marsaulang Henry Philip
and so what about body my love issue na tangi Pohnpei consumer organization kinapali ramaskan Legislature Minan school Minan school naan ke naan choro even bagi tayo ka kasamo pi all minutes ula pala ang lapol-lapol. Kailangan Senator Perez o kailangan ng Nani Tabalapu pwede yakat niyang katyang legislature ng kailangan ng pro. Martial point of privilege ay paan po na si floor leader Latore. Kailangan speaker ay tungal wow sa balang patpatuto bang pramay mele pinuwang kinani Tabalapu. Ayan patong pramay ranwat. Speaker man sakura kuburmaw niyo tayo lang kakrop sa palmatay kalantar. Katiyan po na itong ng paisak limaw niya reseducing kalantar. Kaya man. Chancel makamagit yung mayor pwede miya utipan kamagutok kay katkatyer po ng basic limaw yung resolution kalantar. Pamoy floor leader. Kailangan speaker ay tungal wow ang tutuwa ito meron wow ang chairman ng finance yung accounting finance. Man sakura kuburmaw niya man patungan utro legislature resolution number kuwalisak limaw riyasak kuno. Kaya man. Harus mo utong kamagutok masa niyay. Uwang masa niyo. Pag kamagati po itak, tayo utroyer LR of kuwalisak limaw, laban niya riyasak kuno. Pamoy floor leader. Kailangan speaker ay tungal wow ang tutuwa ito pang promal. Speaker man sakura kuburmaw niya tayo lang kakan place resolution of kuwalisak limaw riyasak kuno ng sabon matay kalantar. Kaya man. Pag miya karyaman pan kamaguto, ay man patuan tayo lang place LR of kuwalisak limaw, laban niya riyasak kuno, bahan sa matay resolution kalantar ng rangot. Makaros place here, ay po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution Number of Kuwalisak Limaw Layrey Sakwano, a proposal for resolution respectfully requesting and humbly beseeching the members of the FSM USA Joint Economic Management Committee (CHEMCO) in the spirit of ensuring that the most basic components of federalism upon which our country was founded are protected, to once again come to the aid of FSM state governments in restoring a ground-based, common-sense approach to the Comeback Infrastructure Grant Program for adoption. Kailangan talaga katyanan nasa nabi ban po na si floor leader. Kailangan speaker ay tungal wow sa palan patpatuto bang promal. Man sakura kuburmaw niyo tayo lang katyang masa ni resolution of kuwalisak limaw laban na riyasak kuno sa pulman kita. Kaya man. Harus mo utong kamaguto masa niyay. Uwang masa niyo. Pag kamagiti po itak sa bangkat yan ng masa ng LR of kuwalisak limaw, laban niya riyasak kuno, o may kuburin po na sa mga overall and resolution with Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasapal bangko promuyo bangko program ko sa tungal Pwuhng ay tungal floor leader mau po kaya kawita tagtiyan kapatayan tataw ko nang sa matay session ng mesang langot. Mr. Speaker, resolution word patrolong bangko promuyo mesang ranwat po meeting in CHEMCO yu me ban wiyaw nan winaway nan wik panwat. An kak kalele keberadain ong ren kapunat me cai sabun manti ong kosantin peradangkan memoning kampak pang kenapali essential kosantin kampak sangat ni acap tanang ketubo kuwali seksi lupa total rahmat niaralap ekosane de me cai panewang wena marka o miya wan moni we na marka pa na pali atong kachahil o pan kena pali apa pali ato ni anso me we na marka pa na nane sap pueki patara parai lo patara pachahil asap ang bato yang rail sap sudah pada bato epesan sap pada bato nan state ka Riyang Pohnpei kacay kosanedi मैं सोडो प्रोजेक्ट यू मैं बांध पकड़कर शाम पोhnpei स्टेट गवर्नमेंट ऑंग FSM ऑंग CHEMCO ऑंग अमेरिका ऑंग कमिटी से डिलीवरी बिल pan manaman niya sudale di kamanaman in legislature
Kasanduwat patunan sa matay kasanad mag apali kanenen morning kampak. Ranwat may Mr. Speaker niya tayo karatang nan kampak silu kasandi kay niya. Kayo tayo lewang state and yap rukusay pati nga basam kasanad uyapan kanenen kampak. Muranek kamanaman la Congress ukatala kanene katikala sa pulmatay. Kay soner kapalina katikala nan kamban kamarain kamban rosan mo. Mr. Speaker, ebil sainsal menan kasandin kampak silu miya list you. Mabangkan pagkadar lang Kampak Management Office में पात्र पालेकर FSM National Government .com को नादांगी Annual Implementation Plan nan list which apangkin kasanay di puratangkan me munin kampak pangkin apali kecai loy kue list which itu pagkadar to legislature ang kamanata kuen kak pagkadar tila kara yang mia pakai kamanata munin kampak mereka perlu itu buat itu patu nan list to kaya kamanata munin banwiya ata parking lot in Madalini My School Koburburto then I said about an list. Kaya kamanata morning pan kayata o wiyata seawall ang wind pingilap kaproeto. Pwede I said about on this. Kaya kamanata morning pan kaleta no school in any pain kaproeto. Pwede said about an list. Ang any pain pwede morning atikitik apuroto child kamanata morning nasan sagnan sa matay kupulap. Legislature onward protocol sa mukit. Mr. Speaker, non-resolution what challenge ka kalele sa matay national government embassy in Amerika Chemco o palian auditor. When sansal me lisiyo me magmagit o yatatok ranward awang sa matay ko sanad me apali monin kampak. Sudah lihat di kamana-mana in legislature. Karayang pagtodok tayo kamanata morning kampak makapurpurto po kaya ito na patunan listo. Mr. Speaker, iragasampal met. Pwede tayo lapte karatang nan kampak kaslu. Kampak yu ba may pangawiya memor ko sampar riyasa. Nawawag magtayo sila ba na palita ito ang kadranwat. Anan matalin sampar riyasa kwat. Legislator sila yang pati yang kasantin menya project mapan mugit Pohnpei state government. Sansan ranward Congress pil kamanata kasanet makapuresang child munin infrastructure. Ranward office in Pohnpei, the project management office in Pohnpei. Asala uya office in Pohnpei yu. At the chena patpatote nasa matay kasanet. Uya office in FSMTC. Mr. Speaker, kasampalin resolution word and kakapwal pan ko pura mail mesang ranward nan kasanti ni rail kan may panulian kacain nan meeting and cham ko nan week panwat aban yang aki sa matay LC sa matay chief in palian ko sanet o emen sa matay pinakap makiniyang sa matay kamatin moni pan patyang television Pohnpei state may pan kamuwa sa matay director ng kampan moni o sa matay budget officer. Eri resolution word mapan ale di kupurmawon malwad apan uyak sento tangkan marapan kaptulungan nan meeting and chamko mapan uyawan nan week panwat. Mr. Speaker, ele lanso nanak challenge kak chekata liswat wala lo ranwat kay siro mangi jangan project ta me executive kadal tuwa nga besem me moni bukat pantatoken asansan me kanene din ukakan me mien sa material pasan ng kosanet so teo paliligan legislator ka kamanata moni ari tataw pukat non kasampal buhay sa iratar tatangkan magchild pukat yang nan kosanet. Mr. Speaker, imen nuwaw karakarak segera kupurmaun malwad engkak kupura ito kamanata resolution wad
When kuya sa matay to attend the talk, nintuan Israel kan mabanguli yang China meeting in Chamkon nan wipan wat, aray pan patyang meeting ka sampalwo. Ele, ekagada sa tuwo kitala kasantin FSM. Abu kamelele me ekagu kitala kawitin tatag me Chamko pan apali ki projangkan me kasik peban mogit Pohnpei sang met patola. Ebil sansal na sa matay ko senat. So the project yung kag mogit Pohnpei ma legislator sa depan ang o kamanata. Kaya din akatay ni seman kemanaman magkainan nantiyan. Eupenan tatagan san. Pagkapakto do project pukat ang sumagan mogit o anana onon ay kita magan pukak. Abi kasampal kailan mangi project pukat kamanaman dan moni kan en gingkak sana mau etc kasaramawan sa matay tatak kailan kamana project apurawi ko purpurto dami sansal may Mr. Speaker project kan may patawantar sudah lelang jam kau purpurto buat jam ko sudah kamana pain kecil pain sama matay contoh takan eksekutif me kawai tetap me Purana nga sa taban, apol buhay, resto kamera lang at siyam ko bang kamana. Ay may kasampal ko. Pagkatao po ka, sa tugan lang siyam ko, arap kawit ito may sa tugan apol. Kamera lang at kusunat koros, magtay kamanata, pagka kamaupan men Pohnpei, niya pan lang siyam ko bang wan ko. Pagka po ka ho, kaya may sabol man ko. Kusunat yung men niya product paano po. Ano yung alam may Mr. Speaker, i-resolution note, may patuwan tiyang pangkupuramail, kapanaman tang resolution ko di kamelele mapang uya teten tataw mau ang rel kan mapang uliang China meeting ng champo nan wi panwad nan wi naway kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl pagkakapesyan Lord Member Kuwali sa Glimaw Lubnya Reyesok Wano Chairman in Jayango Dengan berkomal in Lebanon, dan Komal Lebanon kay bang Komal Child Komaler
Men patrawan pagtay sa palir nan sa bulmatay uya kupur o mona tay komaldik tay katkat nan masa na benella rab kuwali sa klimaw lebenya riya kuno maslar masa na be pan pona sa floor leader la tora Kailangan speaker ay tungal wow sa paling tutuwa sa bang promo speaker man sa kara kubur mao niya tay lang kak kucing di masan pan resolution of kuwali sa klimaw lebenya riya kuno katla sa pulman kita. paros mautung kamagito masa ni yay Pwuhng masa ni show kamagit paitak tay rating tiyan masa na be tay ban katiyang nanu suspend resolution paros mautung resolution of kuwali sa klimaw lebenya riya kuno kawatan in lebe palimaon Ensan saleng way o kupurkan masabul mata issues metok LR of kuwali sa klimaw lebenya riya kuno usus sa kuwali way o soto mauwang ranmo tay kamanalar LR of kuwali sa klimaw lebenya riya kuno masala resolution calendar ay ban pona sa floor leader Kailangan yung kupromis speaker ay tungal wow speaker no wow karakarak men sa kara kupromal tay lang kak kamal malap na show speaker. Kariyaman. pagtokol tayo kamal lebanon show tay ban kamal lebanon show Kailangan speaker
Men patron magtay sa pale rong nasa bulmatay luyakpur o siyang niwewe penekan magtay sa bulman ki nan komal ay pan po na siya floor leader Kadkadaur. Kalanganan ko promise speaker ay tungkol wow sa palang patpatuto bang promise speaker man kapingki kawit kan masensal na matalang kamal sang ni karabawi min sakuro kupurmawan niyo tayo langkak kaya na sa bulmatay luyakpur ko sampaling rangot Pwuhng sa pali wasaksit ni sabtot tukol. Chancel में मेयर कमगत ट्रेलंग को मल्टीसांग उयकपुर और सपाल पने subject to call. Koros में उतरुंग कमगतो मासनी Pwuhng masani show kamagat Pwuhng o kalangan honorable senator kan koros kay ran mole di sanga uyakpur ranmot. May sabit po